wangu bwishiko bwawo bwakampara n'amazi noma unaza kwizaho naburo batira nabutemute najata kandi n'ekiburuso kwansi habayo kikandi hagabaki ebyo byana nyina bifire birongoro Katoda wangu. ona busoma dadi mujyango abana batabekire No. abana kwata bakanywa mizigende bakanchi bagambo bakazagambo rushungu bakaza kushekasheka Katoda wangu. ntiza kubirukanga bukirukanga bukansiga noma unaza kutemba bwana nabutayimte yana najishesha buruso serious Yo kabazi. rero ko mwana yanyo mumizago mbenga dikecho ni kibuzo ki hata mwana wajangu yani umate Katoda wangu. ongati dadi kankubuza abana kuzaka mpara nchimanyisa kubebihuruka kubebirongoro nchimanyisa ki mutonzi waffe yansalawo hata omadadi naza kutemba otinkwenda kana kona ko akatakulira Agambye iki? naza kubetera bwana nabutambuka bwagaruka kampara wabo baza kuza kufera y'omutuma utakisha kufite umwana reka ngambe nabo jashati no jangwa abana kuzaka mpare bibono babimanye byo zati bono jangwe kiyana kwa nakimanya niyo gumonyi horugwa reka nje ngambe nabo kana tukawangambera noza korora tara hano kandi okora munyanyo kona kufitema Christmas Comedy Episodes abantu kushikibwaho Simple Styles abokushanga mu kibuga cyambara mu kizimbe cya Musime mukama Ake second floor room number 16 nibajwe kabashija Style Zone Jojoare orebeke ryo mu Christmas zone Mazima.